Tunia Chipinthei Talkshow Vezosi Kaima Semilal Kip Ganin na bon chawin lim na kahinay na hi. Tunia ini ki Olympidio ho Impact TV Kuki Channel Studio guest ki ko hi ahile ama sa penin. Chomlam ta inkin atala na hinay kating nunga hoinay ling haukip BCom third position MUA tu sunga BCom team zilna nakip ball na third position hinla nunga mel hoita so hi in tuina mai ho Impact TV studio hung thaizin ama chunga jong kipathu ka hin seizin ahile tuin ama sa penin nunga hoine thingkoma namin chu hile la hin kin jong mention ka hin boltan na tisu viewers holek adang dang honjong het be nom diwa hi nangma self introduction tisu huilaya kon nei ham na family background chule na history tidan deu somjan hin sai pi thai deu ke pain ke ma ka hile hoine thing hau kip ka hin kapa min hi on kumang hau kip kanu hi hile ning zalam hau kip hin ucha hi mi ge ka hivin pasal ni le no mai go ke hi asagi channa ka hin tule tuwa ka chennaw hi hile tuimun nom Chipinthei koite khusa ahin la ke ma pin nawang hi hile sajik tampak area aigisang chachin kana pinge ki pam hai zingin aidan chu na chen na chu Chipinthei na ho chu Chipinthei hi ai wang chu na hung pen na chu mundang hi na ka pin na chu 2002 in kan dal hatawe ahile hi chi BCom hi tu chunga piti de ha pachan na hi sangta in na hung changin ti taw te na first second se poi thana hung jong hi it's a very big achievement hi ti taw te na hi chi chung changa hi ama sa penin kui credit na pi no mam chichung he a result he thing a saying ken ki pa ham jang he pona lang khana chang a hin la na ho Impact TV te ne ki pa pim na jang he ka ki pa ti sanin hi chi credit he hi la pathin chu ama sa pena imzo si up ki pa na pi de hin a hin la hi chi ka lol hin na pen hi ka seinum khana umin kanu la ka pa ka in sumi te ho chel alo thelo a hi ta in a hin la amo aside from my family kapu kanu naute ni kapu tong khulet abana kapu sei pauza he enterprise Chipinthei pa ho amani chunga hin kapinum min abale ne khojang ka hilchin no me ipc amani hi achum bele a hi credit kapinum hamtile 11 12 hi commerce ka hin patna hin na cha hin kanu le ka pa ho ka insumi te ho hi Chipinthei um hin kai hi JNV khumbong info west a komin dam thailo ka hi ji hin hapta khat la hin leaf pot te na jong ahung umji in ji phatle kapu pa hi service nei jong a hi poin nisim chi an nge le cha ki hol mi hin la aman aphat zo si aphat onga chu ke ma hung bui pi jinga hita cho ama acha te sanga jong ke ma ai bui pi ji chon kapulet hi credit ka pinomen chole kapu sei pau hin kaniowa panin stationery items notebook pencil elole maths ko na di dista paper ithin e hin supply ching ai ji chon amani hi credit ka pinome ki pam le zingin ama hon jong veu le nan lungse ma di ko hin na ji chu thil lin ta achieve hung ki ball hi thil neu newa ko na hung ki pana hin na ki thopi na neu family zinga jong support lo vai le thil hi ki ball zo lo he ti so hi na hoi ma zingin hi chi support ho hi chi nanga dinga na hin pan hu na family a ko na jong chu chi ho hi na mu he ti chu ta lang na khat jong hi na hoi ma ji ki pam min a hi le tuin chuan achievement hi neu hi poi Manipur pumpia hina tiute neo hipon hichi achu nahung ki pat do na titaute school high school a hilole secondary college so hi huilai la iti na hin simham hi choi aban banan hin sai pi thai deu ke school ke dan hin ka in to ka unu hat ne kim phon to nai ne jen na nga he ui cha wangin nung chop na thu etin class A wang he hele ka pin ho ai gi janga chun kana simin abanin class B ka sim kit pon class 1 ka sim kinin class 1 chu zero langa ko thingkang phaya khun ka simin abani class 2 chu ideal high school kanan venga ka sim kinin ale class 3 apana chu 8 half jan hi Dr. Radha Krishnan Foundation School ka sim kinin 8 half a he hin ka hung kinung chop kit na di pa he hi chi pen hi PG ham tele class 5 ka sim kum hin hepa novedia ka try no me ka tele ka pa ho hin thulam leng ti de ham JNV chu sum le pai nei ne gu ki sunga ki lut he tai an ge lu le ni sim sia an ne ki hol ti da chu sum gu sun na ti ho chu ha sa in na ini try sa povin chun class 8 ka hin simai ko za khat science teacher pa to hin ka hung ki he khanai le ama hi acha te novedia nom kha khel khal kinin chi chun ka pa ko ma hin in sungan thete dinga chu class ni nung chop chu ho hi be class 6 apana 12 jan quality education ane pa poi moyatile ka pa de hin in sung ha sa ji chun e na pa chun 6 si
ไอ้ try สักกี่ดูวินฮิจิจนแต่เหตุการณ์นุ่งจบมาเห็น class 6 สัปนะ12 จันวางจู JNV ก็คงหิตัน6 to 10 จู JNV ทรูจันทร์ 11 12 JNV คุมบงอบานา DM College of Commerce อาบีคอมจันทร์ JNV หุ่งเซลินนะหินนะไอ้เลยตัวอินอัตมโซฮี JNV ฮีไอ้หัว Cookie Society ที่ต่างแต่อัตมโซหินอากาศเสียว่าฮีไอ้เลยจักรกันที่สกูลดูเลยป่ะโลหะที่กว่าอินสกูลไอ้ฮีที่ดับบังยินซงอลาวินฮีห้ามฮิโลคำชีนี่ก็เสียปีไทยดิจีวังฮีไอ้ปุ่นนะทิ้งอาจู JNV กิติฮีอัครีมdistrict ขนาดที่งาอัครีม layer ขนาดเห็นอาจีจู1000กี่หัว entrance ก็บอลเลยจูมีสังวาลินนะมีสังวาลิน entrance ก็บอล but only 80 students are selectedจุดๆเheleเอฮอนจัง imagine เทวหินนะเลขาทีมตั้มแต่เอ็นจัง entrance กับกิตาวบานา question จังเกี่ยก็บอลปนิกันเห็นเนี่ยกูอิมาปนนะนวเดียเฮไอ้มันห้อยตาไอ้มาจีนาทิพนามมากิจิลุดเห็นจักรปะไปจังจุลุดไม่เทอจิจมาจีนาทิพนาคนนะไอ้วางอาจุจักร school ที่หัวจุฮิปอินนะเฮจี best of the best ดีนะฮิจิงนวเดีย student หัวฮิจิ proof ก็จังช่วยฮิจิตาวเต้นะฮิจินวเดียนะหุ่งกายฮิจินวเดีย school อาคนนะอามาหัว credit ขัดสองเหตุต่างแต่นะจุเนี่ย achievement ฮิจิลินจากมณิปุรปุ่มปีบีก็มา third position น้องฮีอามาหัว school credit จงนับปีง่ายฮีอามาหัวจงเจ้าเหตุเทียนะอีกป่ามาฮิจิจุน proof about จะเป็นที่เลย school พามัวเฮปอยที่นะเห็นนะไอ้แล้วหอยมาไอ้ฮิเล่ตัวอินนะ hobby ที่จะมีคำหิมขัดหินาจู or as a student นะขัดหินาจู hobby ฮีอิตาบังบังนั่นเนี่ยฮิจิ hobby สอนจนนั่นเลยขัดสิมนาฮีอิติพิจิตรหา support นะบอลครับก็ฮีกันเนี่ยว่าเป็นทุกสิ่งลังเห็นกันนักกิน public speaking เอลว่า debate example speech อยู่ให้กันได้ยินนะมีหลายทุกสิ่งมองให้กันนั่นจุกิติงเลยโปรแกรมหัวเวลา anchor ฮี freshers meet ก็ให้ป่วย teachers ก็ให้ป่วย DM college อันบันเลยก็ school previous school หัวจังกันนับปังเซงฮิจิจน public speaking เอลว่า interaction with people ที่หัวให้ก็มา hobby เห็น cooking ตัวอันบันเลยกัน hobby ฮีก็ define นู่นมินนะตัวนี้เห็นมีพี่หัวก็มา hobby ฮีโม hobby อิติพัดเลย watching movie เอลที่หัวโมใส่โบเตก็ตินู่นมินพี่จีฮัมติเลยก็มันกัน experience ด้าน hobby อิติพัดเลยเห็นฮิจิอี hobby ขัดเป็นจุอิทัสิไลปัดดาจังหัวจุกุอีกะเกลอิทิสนายกะลุดเจนะอิทัสิจุมังจิงฮิจิน่ะตัวป้าจุกิบอลนุ่มไอ้เราว่าจังเลยฮิจิน่ะ hobby อะคนน่ะจุนังมา personality development นั่นเองเทไอ้เราเลยนั่งมา day to day life อะ benefits นั่นปีเทหัวกูฮิจิโจกู hobby เนี่ยเลยจุนังอาดิงะนั่นเลยขัดสิมาดิงะจงอาการที่กตินุมินเตกันน่ะบังเกย hobby ตัว interaction with people ไอ้เราเลยฮิติ public speaking หัวฮิกันเนี่ยว่าปนิงกันนักกิจเลยนะ class 3ก็สิมาปนิงฮิติหินทุเซฮิกันน่ะทนุบจนมีrole มาอย่างเห็น New Testament เขาก็พงดอจินปะทินตุฮิกเซจิน but English นะที่เราสิฮิ English express ฮิกันยังไงตัวจินลุงเกล่า dreaming นุ่มไอ้เขาจะ dreaming กี่หาจิน dreaming พาจงเลยเห็น English กับ dream จินตัวจังเกเห็นit might be funny ไอ้วางอาจจะกำบังเห็นไอ้มีเป่าอินกระเป๋าคนไหนปนนะอาจจะ career life ฮิที่เราสิฮิ I try to express through English ฮิจนกำบังเห็นไอ้มีเป่าค่ะเวลาจงกระเป๋าคนไหนปนไอ้ละไอ้เฮ็ดกินลังจะวางก็เฮ็ดกินลงไม่ได้ but friends see to on ten ฮิจน hobby ไอ้เทจันนินไอ้มา real life อะ personal development ไอ้เทนี่ดิ confident นั่นพิเทดิจะช่วยให้เล็กที่ไอ้แล้วบ้านน่ะจัลกินหิตินมีหิมขัดอินทิลขัดอีบอลติงไอ้เลยกันเทนั่นเลยหาสัตนะฮีอโลเทเราขัดหินนะเนี่ยว่าเป็นอะไรขานันสิมาตัวMUฮิจิบีกอมา third position นะหินโมนะ journey ไอ้critical moment ที่ดาวนะ some of the critical moment ที่ส่วนนักเรียนไทยนั่นเลยหาสัตนะhow EPP struggle นะหินบอลand how did you came through all those difficulties นี่หินใส่ปีไทยดีวะจีก็อาดิงา critical moment ที่ดาวนะจี his stage นี่เอามินมีอาดิงาวังจูอาซาพานุเลนุยซาจงอนุไม่เทหินไอ้วังอาจูก็อาดิงาฮีอาหาเป็น first stage สวิปยามเดล class 8 อาปนา6สักลุดอันบานา class 6 7 สุงเฮกี้อาดิงินอาหาเป็นจุจุอิปิติฮัมติเลกลอยมีเนียวขัดมีทุมีลีเจนวิอานาลุตาเวนนะอโมฮี class 8อันฮิตันเกฮิ6สักกิปันินเอเลโนวเดียจูดิสปินฮีอสตริกหินกุมินอิตาบังอินกิตาจงเล
class a ini male chu is senior hizing ji chun good morning sister ke hepoi good morning brother ke hepoi dining hall classroom everywhere amo imusim sa ki wisin ele chi ka classmate ho chu imu phale we stay de hin jin ke ka jam le jin amo to ki tu lo ne tin ka jam le jin aban le ka loi ho hi ka classmate ho hi ke sanga kum khat kum ni cho lo thelo wa hung chapang hi tawin ele lunggel jong chu hung ki bang talo amo chu chapang lunggel je ke chu ka pi thingin ka khuti ka khati ka tina hi di pon ai wanga chu 8 apana 8 hum ki simthei ki ti chu ne khat chu maturity khat chu ki nei ta in hi ji chun loi ki pol pi jong hi ahung ha sa diu ta in bale ka ne wa pana hi pasal thim ka hi ji chun mei to ki pol jong hi ha kana sa ina ai la no video chu mei pasal chu gap lin ta om hi ki chin ka chang in kumni ta bang hi dining hall lang piang le ka umjin le chu ha ka sa in a second na pa chu hi le 11 12 ka sei ma bangin khumbong ka hum ki transfer hin jnb through champur chu ne khat a relaxation om diwin in sung kan thei thinglang mingan a ki hi si chun a hin khumbonga hi ipot ilun hi parents angai te ten ale ke chu sei thei lawa ka le zan ham sun ham kadam mo le jin na hi ji chun ka puin a hum bui pi jing a hin la pha sim sia chu ka pu jang a bui ting ji chun a ka le kadam mo hi kana im jin nurse madam nu komin dam mo im ki ti chu ha dan chu pt lei pana dam mo im jang chu ha jing hin hi ji chun hi ji te ni ke ya dinga a ha pen hin te ka ti hi ji gan thaina na hin tho chun tunia hi pt ha it create a very good story ti tawte na and very inspiring mi pi ho le viewers ho dinga tu le khasim ho dinga di sana gen thaina ito masana le khunung le na ki to eti so nangin jong avela ni hilsit na khat hin hoi mama zingin ai le abana hin tu la hi le khasim hin le khasim ho student ho ti tawte hin atam zo hin mi khanin asim mana sim ai lo le mi khanin a ball mana ball tingen hi tawin chen an zai le loi pai ho sun pi la ham science ka loi hon science la ki ong la jing nge ai lo le art la pi science su ipizia ka la de ham art su ipizia ka la de ham ti ge lovin mi bol mana mi sim mana sim itam zi hin I line no hitam ta ichi khel tawin hi chi tol hon sun nang zong hi chi commerce as stream na la pa hi it's your own decision ham a hi lo le queen na sai pi na ham a hi lo le you did follow your heart chinin sai pi thai chi hi ke ma on decision hi in tule commerce la ding hi class A da decision kan na chai tan na pgm tile ke hin min chi a e alo le chi hi bol a se ti hoi ke ya ding in challenging kala in a first pena class A da chun commerce in hoi tan ke hin nai pon a hin la min commerce hi ha cho subject ha hi cho ki ei mi ki zo lo chutin le ei mi men ipidinga izo da diu ham ti ka kalung thimin ahung mi le cha cho commerce la dinga decision ka hin nei hi ti zo chu 9 10 a hin commerce a scope ti ho hi kan hol chilin abana ke ma on decision a kala hi hoi mama zingin inja ka hin sei bang chen na ai jing jong chu 12 in chaya chu kaloi hon science le ta science na ki mo la jing hi cho hi tia pitita ima consign hello ilungela ai lo le mi khani hin hil di jong lo hi wanga class 8 mai na sima jong hi tia lungel sang ta na nia you did follow your heart na adi ta na ki holda na chi pi su pacha mama zingin ki pa le zingin well decision na nala kha ja tuna hi achievement hi achieve na bol hi ti savela in second hintin ale twin e hola hin min commerce hi iti gelam negative a gelwam ai lo positive ta gelam tuni ga na hi jong le commerce la mi um be se lo he katina hi chi na lungel dan hin sei chi hi ei mi la hin thing e hola hin commerce ki ha het pon tu bon hin ne kha khat mi hong dom na a first pena ka first kin commerce kala ka het pen chi pen commerce subject ha to ibidinga na la ham ki pa zo zi lo bi hi chu negative ai ho ilunga negative ka hin amban kinin class 11 na hin ka 10 result hong so hin CBSE chu grading system hin na then ke to Dominic so min thang chu GNV CC pura ting in 10 grade ka mohani nei le aban le e ho ilunge lo di lo na khani I mark asanga le science la di ti khan hi omin hi ji chon ke ni jong chu mi zo ko zo si hin science ni ne atin a hin la Dominic arts langa ching ke commerce langa ka chi kin hi ji hin a hi le chu thu kha itale 11 a hi ipinala de man ting commerce kala de dukan na to di ham ai kiti na chu like kan ke kalung dong jing ai le dukan na to di ham kha hin commerce na la le business na bol gun ham aji cho e ho hin dukan to le business bol bo se hi commerce dan in igelovin hi ji chun hi chite ni hi igam sungu va hin hi chi commerce a subject a e aban le business to dukan to bo wa ivet be pau hi chite ni hi in
hi chi chun a hi thei chana a ha pun a ji a ha na lai ta chu I tham ta ka wa chu a ha lo ki hello hin na ai wanga chu ai ma determination to ai ma hard work dung ju chun thil hi a ha poi ti ka sei no me a hi zong hi hin na piti de ha ai ho hin lekha hi lo le ithil bol paw hi lekha sim ho zong chu iga sima hi lo le pham ka chu iga bola hi ale ithil bol de khat to hin ki sei me pi tabang ho hi public hi lo le ai ho society na ha umina hi chi azong hi thil pha bol de khat hi lo le hi chi simnom khat zong chu thadai ji jong itam bin na ipidinga na la ki gon ha min mi la thimin ki ti ho tabang na ho hi chi ho hi negative support hi ti su iga ta lang ho hin tin chu le nu le pa chu le public ho chu le society am ho in song tu nunga lingin nunga hoi nei lingin ama personal ta hung do decision ala banga hi mi bo kha lo hi bo la hi le society adong khan to na chu le ma dinga jong chi do na he do na kha chu he chi chu aman jang aga ta lang hin tin hoi ma jang hi le to chu commerce thu chu isai hon ta na hi le hi chi commerce la hi piti de ha aphat chum na hineo ni hin say pi dio aji su inza na hin say banga chu so many people think that think in a very negative way like dukan to na mai it's only for opening a dukan or business a very small business but in spite of that na hi se lo ba aphat chung na ho EPP ham ni hin say pi thai dio ai amo sei jang chu a half part chu adi thoi na ji chu commerce ti phale business lang to jang akisein a hin la tu ni hin tampi ta cho min ascope chu hin la phat dung zu in 4 or 5 na mi pin a het alang pi khat chu hin seng a khat na chu le general line na I no ma le BCom amana MCom elole PhD bola le chu ascope chu professor hinum teaching langa hinum hanjong professor jong I thei ta ben a hi lawa jong le government or private sector accountant ke hepoi na banking or finance lang ke hepoi project manager ke hepoi cho jong chu I thei ben chu hi ta lawa jong le professional line ka chino me iti jong le CA iza jeng diu hin na chartered accountant or CS chartered company secretary ti hoi ele chartered accountant chu itabang ham jang chu ka sei num kinin ama hi ICAI statutory body no ya kisim hi chule ama hi 10+2 zawa I bolding ale chu cat elole CPT entrance na chi I through ale apana chu foundation course abana intermediate hitin aman man omin like 4 to 5 years complete he hin ahin la degree na chai zawa na bole chu foundation chu ne ke exam tin intermediate apana na ke pathai hin chule CA hin itabang na to na anay ham tila moy taxation lang ay lawale accounts book maintain ay lawa jong le hiti taxation lang ho chu hitain na ay le ama hi athupi dan khat chu ka seinum kinin charter accountant khat hin ama sil pa hi accounting standard in the field of accounting standard hin to I was supreme court na judge ho na amo to kon asilu hi power ki bange ti jong ka seinum abana company secretary pa hi ahile ama hi ICSI no ya statutory body no ya kisim ki hin ama hi foundation in abana executive abaning professional ahi inna amo hi legal lang to ki sai ki rovin corporate law and order langa and you can be like legal compliance officer elole internal auditor jong na hi thai finance consultant cho ta pang chu na hi thai abal interesting part to ICS hi teaching lang lung lu hoding in jong chance hoya hoi heti jong ka sei do no mi inja ama sanga hin sai bangwa chu dukan bol na mai le business bol na mai hipoi thupi dan chu scoop le dan chu thiltam ta bol na thai thil tupi ta bol do na thai stream khat he ti chu a hi na hoi ma jing na hin ta lang chu ai le tuin ai ho commerce kila so na ai lo le nan jong nan la so tu sunga hi position third na hung ta so a hi le commerce la ko na hi EPP bol thai umam to inzoa afila ka say tabang chuna banking finance lang ke hepoi hilawale private firms la jong hi auditor elola accountant adinga hi tampi dimanom hinna hitu to ai ma according to skills and aumtain abona jong ki sei zo theipon na alhang pia to I ka sei hot su hi jing banking lang elole accountant lang EPP yang le so MU hichi BCom third position na hin la na hichi na say hola chu according to you nang ma lungel da na which one is the best choice which is to papian hinti tian nala ke yadinga ai ke hi le kaniwa pa na hi teaching lang lung ka hi je hin teaching professor lang jo hi ka tume ai le public hodinga ti taute na mi pi ho ai ho adis na Kuki cha te ti taute adinga hi cho la chu chi BCom hi la wala hui chi hodinga ikitopi thai pen hi deu ham na hin sai la Kuki ti adinga hin tu le tu hin ti ka na bangin
Manipur zinga zong hin tua te kan hotel zong 3 star 4 star zong inei ta vin na ai lawa zong le showroom thupi ta nei inei ta vin hi chwa zong hi private hi zong le accountant hwa zong hi tha ji chu accountant na to zong chu ha di pon na accountant na zong le hi the elawa la zong le sales manager a zong na ki pathein hi chu hot bang zong hi beilam ta amu the hi tho ding ka kin chai ai le chi chu ptd ha commerce la hin thilin ta na bol thai hi ti khat so hi na thil neu cha hi poi ti chu hi in acha chu nu le pa te chu le public ho chu le especially student ho ti taw thil tu le khasim ho in commerce la ding lungyal na nei kha wala na thase hi ba novin na ana la te te win hal he jong le hi cha ko na hi bol thai ai lo la career ship do na thai tam ta mi ti chu hin hoi ma le sing ai le enjoy sai hon bang chun avelin ga khat ga ki sai ki le tu commerce la ding tia lungyal hin nei ti taw te na tong hi pt ha student tam ta chapan tam tai le khasim na lai cho 12 in chai hello like graduation hello like master hin sim ding hi chi commerce in lucky go hi tabang negative response family hello le friends hello le public a ko na hung ho ko ma hi negative response ho ko ma hi ip na sai no ma ka sai num jo hi le thil zo si hi min ani wanga ni ding elo le min abol wanga bol di ti jong hi di pon a hi lawa jong le e ho mi him hi na hi doctor imole doctor a ki hinomen ai lo le sportsman khat imole cho e jong ki hinomen a hin la commerce la ding lungial me nei momong ho in nei wale chon min thilzu me me he dukan to ding ti ho in lungneo po hiten na a scope ju he tu lai cho internet ki za na khang a hita in ken ka sei lawa jong amhon jong a browsing the hita in na hi ji chon lungtup na nei momong a le hi chi ho chu thulam leng ho chu langa ahunga le ichelanga hin pod do sa in lang nang man with determination nang ma consign to hi jo zuin ting ka sai no me that means just follow your heart na lunggel na lung ngai to pa su zuin ti na hin na hoi mama sa hile mu b comma third position na hin la hi in what do you aim in life sit out na ep na aim ham ep mong na tup mam tu a hi chi na hin to a hi third position na hi zo a hi ep ka bowling a hi le ka plan chi he ti ep na lunggel ma ni hin sai pi thai chi hi ke hi ka newa panin oza hi ka ngai sangin chi aban le ke jong hin teaching lang hi kan ngan ka thanu min chele ka sei bangin thu sei ki ti phot phot jo ka thanu ji chun ka newa pan hai professor hi di hi kan tum hin chule ipg pen ta ka tum ham ti yang hi ka sei do no min ka pa hi lekha sim ngai sang a hi wanga chaga anama chaga ji hin adei bang ta in lekha sim jo pon hi ja cho kalung tum hi le ke ma hi ta hi professor ka hung ya le khununga ka pa da banga lekha sim num sim jo lo chaga ai lo le han te gan te ha so ho chu ke ma het na chi na chu amo ko ma ka pi son the ya lo le amo chu ka sip do the le ti hi hin chule sum lang monetary view ai lo le job oriented song ka hinum pon na aim in life ke ma passion mong ka thisana chang kha chu ka zuinum ji hin teaching langa ding in ka umin tu le tu hin song em kom song bol di ka ti in ban le cs in zawa ka sei company secretary song hi dm in study center ke hongtan koi da bang anei zo lo ha sa ho dinga song chu guwahati ga chi ngai song ngai ta pon delhi chi song ngai ta pon dm ma hin nai cha in cs sim na song umin aji chu in zawa ka sei bang in teaching langa dinga song field scope me ka ti za cho cs song hi ka zuya ka aim in life mong chele teaching lang hi bol di ka ti na lunggel su mi society hello le public ha piti da suppress am ho na again thai ho hi nangma la career hello le nangma thil bol na thua hi support bola ki thopi ding ti sen thil hoi ta hin pathin jong lung hai in tin na pathin jong phathai na bo in tin na lunggel na ngai to ho chu achievement ho chu may you fulfill na chu le mi tam ta nang jalin mi tam ta piti da phat chom na hin nei hen tiong so hi ga sai hin tin oi ma jingin a hi le tuin to hi aban hi lekha hi simbedi na ti ham a hi lo le ep pen bol din na ti ham tu ai to hi simbedi ka tin line mcom hi dm ji cho dm college sa hi ka nga hin entrance 21 ni le ka bol di wa hin line aji cho nei logan the hi jin gam pa ma isim num jong le in sung ha san ho jong vet tu a lekha hi sim angai ki jin hi za cho mcom jong hi entrance ka nga na lai to hi ji mcom nanga pa hin hi chi nanga hi to hi gap is an na lai dham nanga na hi
สดนุ่มนลายเดียวสดนะ entrance 21 กี่บอลเลยจ้ะกลุ่มนี้ส่งอิสิมเลยห้องฮิตเวไอเลย result หงสอจะว่าคนน่ะฮิจินับบอลฮิจิเก็บสังหารอีพีนับบอลสิอ่ะดังมาตัวฮิ CS class ก็จีจ้ะฮิจิงอ๋อหอยมาจริงน่า that means free นมโลเห็นนะทิลขัดชูfree นมสางชูทิลประจมขัดชูนับบอลเห็นเห็นหอยมาจริงน่าเห็นเลยตัวเห็นsocial media ชุงสังที่เต่าเต้ as meeting วางจนอีมาเห็นแต่ไอ้มาไอ้หกกิจการที่อันนี้อาจจะเสียเลยพลังเสียเลย MU Manipur University top 3นะฮงกิจสุบีก็มา it's not a joke นะตอนนั้นเราso many dreams so many achievement ไอ้จริงนะไอ้เลย icon ขัดยังไม่ได้ idol ขัดยังไม่ได้ for so many students ที่เราเต้ your story นะทุกสิ่งหัวในขัดหัวเห็น very inspired หงเห็นดิ่งนั่งจาลาจงมีอีจันหงขัดหินเลยขัดสิมนมนะเบียงอันไหนไม่เท่นะจะจุดไอคอนขัดไอดอลขัดนี่ตะจิจุนทุกจ่ายหัว Kuki society เสฮิโลวินยุทธหัวละฮี the most tempting instrument ฮีไอหัว phone and social media ขัดนี่ตายที่ตาวเต็นะ so นั่นลุงเกลดานินเสียจี how to use ขัดยุทธหัวไอหัวขังท่าหัวหิน social media อีที่มันเจ้าง่ายครับsocial media เฮกยัง time bomb ตะบังเห็นนะไอ้วังก็ใส่นุ่มจุดที่เราซื้อมินอภัยงาจงเห็นสิไม่วังเอ็นอาจารย์ทิพย์เราพาเลยพาเราสู้เห็นจะอาจู as long as you become its master ที่จู social media อ่ะ master เนี่ยนั่งนั่งเดียนั่ง control ละน่าจะนุ่มพาเลยน่าจะนั่งมา benefits ที่บอกว่าน่าบอลไลเสียอาจู well and good ahin la once social media become your master nang master ang hipat le cho ama master hiza cho man na de aman a de nan pui de hitan te ka nama tu lai mi pubg angol ti ho jong hina hi jong example aji cho social media become their master hi na cho hi ji chon nang ma ama master ne hi anang in na control thei chana wang cho asay na di ompon a benefit so ken jong ka sei zo pon ahin la ama master hing hipat le cho glass kat hitaตัวละอีกอะคือสักแกล้งอาจจะเกี่ยวกับที่เขาเองติงก็ใช่หนูไหม that means นั่งจน social media ส่วนนั้น control ดิ้ง social media นั่นคือ control สาเราที่หอยมาจริงๆนะหอยมาจีจู social media จะหิงไทยให้เราเห็นนะไอ้ยอกหิงไอ้หิงไทยเราขัดคือ control สากิจยังสูงงอลทบุขัดเห็นนุ่งหอยในลิงเฮากิมินไอ้หินใส่บางอาจุดดูไล specialist students สอให้เราเลยyouth หอยmedia social media หรือ phone ให้เราเลยทิลมันหอยไอ้หัวส่วน control ดีกว่าเฮที่สุดไอ้หินใส่ very inspiring ไอ้หินหอยมาจริงไอ้เลยตัวอินอาบานันสุนกัดสิกินหอยเต็นตัวนั่นลุงเกลดานะฮิจิ social media ทุกฮิจิจันนะ social media ก็น่ะตัว bcom ไอ้เรา bcom เสร็จที่เราเต็นเลขาละมาจงฮีอีจันเกียอีพัดส่งปีไทยฮัมที่สุด not only about books and paper นะเน็ตน่าจงฮี EPP เลขาสิมนั่นละไงฮีพัดส่งนะEPP อิมูไทยฮัมเนี่ยขัดตาลังนะเห็นไหมกี่มา experience ako nin hinsay lang teka nang mga mi gan thei ha so ho chu lekha buk khat ga cho ti ko aha sa hin ai wanga tu lai chu youtube ma bang ko reasoning ho vel jong hoita ta in hindi paw hin english asang amji tan na hiji chun lekha sim na lang adinga chu za the novel sen lang ipi hen lang lekha bu hi jong le akimo then soft copy hiji chun a benefits ke ma jong ka sei zo thei pun na a hin la alhang pya ga sei ding chun ai man aji chu time jong na time limit jong talo cho to hi ele namut ko na bang chu na tha cho la lekha na pho ngam phone na pana ivat pha le chun thil chu imi nai mu pa hi aki so pi aki ching dan thein hi ti ga simpa ho aki ching dan thei ji pon hi ji chun with presentation I know wale a picture ana ki mu thei hi ta ji in a benefit so automating ka sei no me benefits social media คนนั้น benefit จำตะเลยเขาสิมนาจงที่โทปินะไทยตั้มตะ live สิมไทยตั้มตะไม่ติดสุดเห็นหอยมาเลยจริงไอ้เห็นอีกหัวลิมน้องจงจะนบเลยจริงเห็นนะพัดจำจะ break กะลาเห็นที่จอลตะก็มินมีปีเตเลย viver สอจสินุงะหอยในลิงเขากิบ bcom third position MUR เห็นละอามาตัวกี่หัวลิมนั่นซูพัดจำจะนะคงไงเห็น break จำจะนะเราเห็น
avelin na bon chawin lim na kahin nei kin in a hi tunya ki holim piu chu nunga hoinei ling how ki bcom third position Manipur University hila hin a hile nunga hoinei ling ki holim na chu ana pan pai ki jing hitin na hanop mama jingin tua hi iga sainom hon chu tua social media pitida ai ho student ho ai lo le khang tha ho in phachum na tam ta imun ding dan thu jong isai win na hina chi chu hele social media hi in social media not only social media social life ti taw na student khat hina hi lo le lekha sim khat hina social life hi I chan ge ya ki kum ngai ham ki kum lo ngai ham nang ma experience dan le pitide ha nang ma lungel dan hin sai pi thai aji chu ai ho Kuki ho tam zo Christian sa kho ho hi na social hi tam ta nei win thi na man ni ki gop ni ki chen ni ho hin social hi ha nei le win ho in kai ho hin hi so hin study effect abol ham ala how to maintain na chi neu khat viewers so le student ho ai lo le youth ho tu ta le khasim ho ding hin hin sai thai social media chung jang hi mi pi koma ka sei num chu pi ham ti le lekha jong ise mi him chu social animal he tv na hizi chun social media social la hina ki pi lo de jong ka tinum pon aji chun le khasim effect de jong ka ti thei pon elo le na ki pi ha jong le khasim effect lo de ti ka guarantee thei pon ahin la ami mala aumin ni khan ahin 24 hours in even na ji 24 hours sunga hi 24 hours sung le khasim jong aki umpon elo wale 24 hours sunga hi social ka ki pi ki ti jong umpon ke ma experience a hin sei ki ding ka ting ke jong social ka ki pi thowe ai wa ka ki pi wangin hi chi social ka ki pi na ka hi ka le khasim ka effect sa ki pon na aji chu ka sei ma bangin gnv ki ti hi co curricular activities drama one act play and like freshers meet program teachers day everything program hi tama tam ji hin hi cha chu anchor ka hung pan jinga hi ki ai le social media hi momong tan na ai wang hi chu ka study I effect wang I effect pon ji tu 10 12 ti ho hi ka result cho pathin lu sin ahung hoi sing in hi ji chun time management hi apoi mo in social ajong ki pi de aji chu mi khan hi social ajong ki pi lo be se ai lo le mi tong hlat lo be se le mi thu pi hung hi pha jong le hin mi ho hi aji chu ma chu mi ho service in bol di ta na mi pi ho to ang ki pol kha lo ja cho ma hi iti ha isolated thim ta banga elo lung neu na jong ki nei num lung jong ki lung din lo that dan jong ki he lo ti ahong no min hi chun social a jong ki pi ding ai wanga a limit sa de ile khasim jong effect sa lo de aji cho social a mi hum ki pi di hi mi la jong thu sei jong ahung thim diwin ai le mi pol dan jong ang he in lung jong lung lit na confident ti jong akinein hi ji chun social a jong neu khat ki piu hitin ai wanga iki pi naw so ai master di kerala jong benefits thei di like ke ka sei bangin ke hi chi social a ka hung ki pi ji hin ka pathin lu si ning ka newa pan stage fright ti wa jong he ka nei khapon na hi ji chun ai ma kan na di cha cha bowin zaw hitin ken social a ki piu te ka ti wanga cho hoi nei thing chun impact tv talk so social a ki pi win ti na ta ku thona zawa zan baro pung khachan hita chu program zaw di jong ka ti hi ti pon na zawa le nu le pa to phate in gyan ta tha in chiu hitin aban le social a jong tun status khat nei na ki piu te ti chu ka sei do no me hoi mama jing in time management hi thu pi pen jing he taw te na student khat hi ro le simlai khat hi lo youth khat hi nai phat man dan ithip no le ep bol jong leo hen ithil bol now effect lo de ti hi hoi mama jing na hi le tuin Manipur I chen now gam chile ho thing hlang hin phai tu la hi en boina khat ma hi a hele hi chi boina ai lo le pham khat ding chun boina khat isim be jin a ga ki sei le ban strike na general strike hello le curfew ti hoi au no min thing hlang la chu lang khania phaje min phai langa hin chi atam je min hi chi ji hin le khasim hi atong khai chi jing no hitena si chun Manipur gam sunga I chen now Manipur sunga education system le khasim now hi piti da ipin ipi to kha ham abale ile khasim now hi education system hi ipi ichan gya iu mo ham na lungel dan hin sai Manipur education system hi ken kan he do na hi bcom ka sima panin kan hin aji chu class 6 to 12 to ka sei bangin novedia ka kaitan novedia chu langkhanin Manipura bani pim jong le residential school ki hizin abal central a ki hizin education system jong ahoi mama jing ai la bcom kan sim hin kan experience in abal hi cha hin class regular lo langa hi isei ki na hi le ka deidan hi le chu student body election in general secretary and like the in hin amo hin lekha simlang
focus lowin ban stride le amo zo hin a leader in apangin hi chu ho hi jong ka dei sa po in ke gel danin aji chu le khasim hi ha le chu hi chi buina ho apan hin ki kang se le ti hi ka dein aba le syllabus tung chang hi ne ho ka sei no min science arts awang ka sei ngam po in na ke ma commerce ka syllabus si kalung ne kha hello ti di hamna kalung hello dan kha chi pyam tile kaloi commerce delhi asim ho syllabus amai atafin ataf chu challenging tina hinna ai ading azong knowledge ong ki be hin to ai ho manipur syllabus to delhi syllabus aki to ai amina bi koma ki chaiwanga amo bi kom chai ho to I het nahi aki bangje pon chukit le UGC ne ta syllabus ong ko a half portion ho da bang he dma syllabus to hin aki to kit pon hi chu syllabus tung chang ahi kitan abana work experience lang hi kasai num kit chu hi le Delhi lang muntina cho hile bcom ho hi internship ho jang ane jivin private farms ke he poi elole bank lang ke he poi cha hin internship ta bang achi jivin na cha hi account maintain dan ai lo le auditing bol dan ti ho working plus learning ane thebin e ho dma jong hin ke gel dana cho teka na mai visa mega mark jong inevin na likla ti ho jong inevin ela hotel 3 star 4 star jong inei tavin hi cho hi board ho hin university board ho hin hi thai hanlang memorandum khat ga sign ko mo hanlang hi che phale chun e ho bcom ho bang cho first year apana bol thai hi jong le 5th semester ho hi be hin internship hi ni khan in 2 hours ke he poi 1 hour ke he poi am ho farm ho achun ki chizi hanlang account maintain dan elo ti ho practical ta hin na ai hil jiu le chu ai ading azong working experience jong hi graduate in chai phale well and fit ki hi ti to hi le a problem solving to a theory bo se hi pura ki hazing but working practical hi chi hi akinei point hi chi hi kapuna in hi chi chun education system hi theile chi hi ki change theile ti chu ke mangai ta na hoi mama zingin education system langa mo pohon jong hinzawin tin na acha kon hin ki khel na hum thai han ti yong chu iga sai hon hin tin a hi le injuan hin sai khat social thu achun yau khat to azong hi manipurai boina he na sai lo he no hi cha student atam zo in movement la o hi chi chung chang a hi piti de ha nalungel dan khat hin sai o di na sa lo ham chila hin comment neu khat hin piti di o chi bang hi adi lo bang chu ka sai thei je pon a hin la athi jong hi chapang a hi ki ji student mama hi ki ji jang chun en jong ne khat pan ila jang chu aphakinin a hin la actively involved in awang chun pha ka se je poi aji chu leader tampi nei vin na hiti buino ho zo se sulap dinga hi lam kai li ta inei wa hi in aji chu student chun lekha ki sim han lang ale khununga lam kai i hung hi pha jong le e jong imo po na hung ki ti hi ji chun a koi chu hi jong le lam kai hon jong thu ta bol le chu student pang lo wa jong chu thu di ta na i to le chun a ke su ki chai thei ti ham tin jong ka ge le adi mama jing na honesty sincerity pa zaw lo ja hi azaw lo di hong ki hung zaw kha hi hoi mama zingin ai le twin lekha sim khat hina hi gan thei tamta ki to hina so many difficulties obstacles tamta hi ki face hi chi ho hi student khat hina hi how should we overcome as third position khat bi koma MU hin la khat ni hina tips suggestion na nei le neu khat hin sai ti chi hi mi bi koma ka sai num phar omin gan thei ha sat na hi pathin to abul pena chu pathin to ithu koma pathina ki ngaya with faith strong faith pathin koma ipido le gan thei lai ta jang khon nup sana ki to jin ke ma experience kha jong hin sei ki leng b koma dinga first semester exam entrance adinga ka hung hin chilai chun phone jang ka join ai pon na ke hi phone kan join hi bcom second year ka UGC scholarship ka muin ka ki cho panen hi chi ma sang si chu phone ka choi pon a hi le phone jong a ki choi lo a hi ji ton exam a ki postpone jong hi kan he pon na ai chu dm ka thon jo hin a ki postpone atin le pung som a hitan khuda ten ilp thu lai hi ji chon ban hong umen le chu gari I maum ta pon pung som lo khat hong tan go jong ha zo azu kinin kalungdon menin dm ma panin game village hi keng ka chin gunoi go ha zo mi zo si chen e so jing ai muna ho chen a hin la hi cha chu ept ko overcome am ti zo chu ka sai no min na I have two options. First option so kanu la ka pahin ibidinga ke isol hiya elo la ka upan ibidinga ke isol nam ka loi te mi anu paten bol pi ata ka phun thai
ไอ้ฟังอาจุนเก่นกะเกลินโอ้กันนู่นเลยกับปันอินากันเทอุสลุงลงงานนาตัวเห็นกี่ส่งขัดเบเบเฮกันเทนโฮเฮกะ sharing เงกตินกันเทหาสันส่งเฮกะทุอิงเงกตินเก่งอินจุนลุงนุ่มแต่อินกะจีนกะลุงที่มาเห็นคุณนุ่งพาเลมีขัดกะฮีพาเลตัวกะกันเทนเป็นเฮกะ share อะไรมีขัดส่งจูเกตบังกันเทส่งจูอันนี้เก encouraging ที่คุณเกมาเลยเกมาก็กิลฮาร์โมนีที่จุนกะลุงที่มาเห็น speech เฮกะเซจินกะเซมาบางจุนที่จุนเกมาเลยเกมาเกขัดเนเนเลยที่เห็นกะกันเทพาเลเห็นปะทินก็มากะตาวมาสเปนินอบานินคุณนุ่งมีขัดกะฮีพาเลฮิจิฮีก็ยาดิงมีดังงานที่เราต้องคิดtillเขาหน้าฮิติฮิจิเตนี่หินเกมันกันเทฮิก็ overcome สิอาทิก็ใช่นู่นหอยมาจริงๆ again ที่ไรอะ story หอยหินะ positive แต่อันนี้ทั่วเปล่าหินคุณนุ่งเล่ไอพีทีเดฮะ story หอยตาหงฮิจิ story จู story เสหิแล้วว่าฮิจิ story จนพีทีเดฮะ effect นะ effect ลิ้นตาในจิตัวไอหอ great personalities นะที่ตาเตอามาหอ story หอบางฮิกาซิมเลยอามาหอ struggle หินบอลดานหอฮิกาซิมไอดิ่งอ่ะ very inspiring หินะแต่มัน so you have your own story now and I do believe กระตาสันนิษฐาน story หอยๆจงนะหิน great กิจน่าไล่ดิ่งกระตาสันนิษมาบ้านาจงพัฒนินพัฒนาบ่อินทินนับปุยซิงอินทิน achievement ลินตาหินในอินทินจะเอาเวลาหินใส่อินทิน I like to in student ขัดหินสิมไลขัดหินfriend circle ละของเต่าเตนะ friends ฮีสุดวิพิธีดาลอยตำตาในพาหัมขัดเลนี้กิจในพาหัมนี่สุด friends จงหินพิธีดาหินโคฮี positive negative ฮีพิธีดา effect หาในอินนะที่จะหินนลุงเกลหินใส่ปิดไทยดีว่าก็ฮีก็อินสุงะก็คงกิติวเขาดานุเฮฮิเลก็อุปันเลขสิมไลหินลอยหาปอลหินไอ้วังอาจูลอยปอลเราจะอาจูอีกาลมีor enemy sim ที่ตีน่าฮิปุอินมิเจ้าสิจูฮิติน level ขัดหินกี่เขาปีนลังไอ้วังหิน intimate ตากี่ก็ปีฮีลอยหาปอลหินอาจิจู intimate ตาหินกี่ก็ปีจูพัดเจ้าเสียหงกี่ปอลจิงฮิจิหินอีพัดจงจูไอ้มา private time เลขสิมพัดจงปีงไงฮิจิจุนลอยหาปอลละฮิตามุนตินาพัดจีจุมันที่วังเฮกับเกมันก็ได้สับปนเกจงลอยวังจุกเขาวินหินละอินติเมตตาฮิขัดเลนีโตก็ในจีนอินติเมตบันเลยทุกขัดจงก็ใช้กินนมินกับปูอินอินเขาลิมเป็นจ้ะบ่อยกันเทหะสติฮีวินกับปูตัวกับปูตงเล็จนคลาส10 result จงหินจุเลเทปนะฮีตัวนั่นเลยขัดสิมนะฮะจงนักกิจวัตรที่หินละจีน่าบางหินนักกันเทน่าอาจุกิตาตาอัน overcome พัดเลยจีนั่นมูดีเหตุอินฮิจีจนFrench circle hi gan thei ha sate dingin wang I ha pola le ei akimang tin jong ka sei no mi ai wangin loi ha polo de heti wanga chu mi zo si chu thakana phati aki hopi di heti wang ka sei do no mi a hi le nale khasim na ati tawte na nale khasim na high school a hi lo le secondary a hi lo le college a hi lo le cha university na sim na hi oza hai mil thai lo mam who always helps you piti da ha itilam pangan nana hiji oza chun itilam pangan nana til khowam and then friends sit out na loila pai jong to acho isai hon la tamta lang thu sa phat lo nai sai ma friends jong hin very piti da friend phata jong hin very motivating hin na ai dinga oza khat le friend khat na hai mil thai lo ma ya le neu khat na hin ta lang thai de oza wang hi oza zo si wang cho ka respect na ki bang so gain a hin la JNV tu no ma ka house mistress no madam devalata ka maths teacher ji chu ken maths kana ngai sangin madam devalata maths teacher ho si khat wanga hi poin na sir ajit maths teacher mama hin mem devalata hin sir rajesh amwa ko nai encouragement ka mo hin maths ho ajong hin aban le kaloi nu vakde choi ama hi JNV ka lur khom hanin ama hi pathin thua jong ka ki pol pi imazau sia ka ki pol pe mani vakde choi hin mem devalata hin chuitile sir ajit to sir rajesh amwa hi ko azala atto kaloi tinga nasu mil thai lo na ama ho credit jong ama ho credit goes to them also ti tau te na ama ho panpi na le til khona azong su zia azong su nang jong tu ni na achievement jong hi piti da ma 100 la zu at least 5% be azawe na ti zo hi na hoi ma ma jingin a hi le twin MU a khun student khat lekha graduation hin chai college hin chai chapang khat hin asi choi ho thing hlang langa cheng hi min chi ho hi knowledge khat chai nei po in na bcom a hi lo le any stream a hin admission ala nom tai abol nom tai ti tau ti hi cha hi iti abol de ham hui la iti admission ala de ham iti abol de ham neu khat naga sai te asi chu
ima za he po veti ne hello na there are some people na hello na hiti hong he omzin hiti process dan hi neu khat na ga ta lang thai da to DM University awang hi hile cho a form hi online na ki kila do hin na online na kila do bana DM office ma ho ki submit hin a simple thanin a process ima jong angai di pon online na pana kila do thai or DM College of Commerce office ma jong kon aum jingin campus jong neu cha ka hiwin hei mildi elole ali ja chu kimang di tina jong ompon DM gate na ko commerce gate na idule office om jingin cha ko a form ikila a fill up ma submit paper le chu hijing no procedure adang om di foi ai le his MU a pen pa hi MU a pen pa wang hele ken jong try wang jo ka try kit pon a hin la ka loi ho chun MU a chiwa form a submit over entrance to ko chi ko hijing azi su his hung ki do lo na pen hi a public su le ho thing lang nga cheng mi tam ta im jiwin na hello iti ki bol de ham iti de ham ti guidance sum ji lo hin chi thua ko na neu khat na ga sayang su phat chum the de ham ti a su iga ki do to hin tin ki pam he jing na hele tuin khang tha ho su le tu le khasim ho su le tu high school sim ho 11 12 ai le college ai lo le university le kha hin sim ho lo asim ding ho lo to asim ho asim ki go ho lo so zo si ding a hin na thul ha nom EPP mam nin sai pi chi ka thula le lekin le khasim lang panga bang hin ke hi thula ding in zong advice bol ding in zong ka thing zo pon na ke zong student ka hinala a hinla aji cho mi cho tu phat de doya hum ki simphale ai man everything is pre plan a hi ji chon ke sa nga zong amon a care diu cho a ki zo ban le guidance zong mun tina tam hi ta jin hilang bang chun education lang to ki sai wang chun advice wang pi da in ka ting a hinla ken kania wa pana kan na tup jing hi chi hi kan na dream zong a hin na public appearance kan nei phat le ni khu khale hi ta cho platform ai hum ki pi phat le hi point thum wang hi mi pi ho ko ma hi ka sei do te di heta kana ki tip na point thum umin abale ken jong kan chi pi jing aji chu mi ko ma ka sela I should be like an example hizin hi point thum chu hin seng ka ting akhat na chu hi le tu la hi Christian by birth ita moving Christian by faith i hom ta bin abale mi ko ma ke hi ka ping tha tai itiu angai pon let mi pi ho hin ai ma way of living ai ma hin dan itu sei dan hin o chiwang hi pathin cha a he alo le chiwang hin pin tha na nei tai ti hi amon ai sei ngai lo wa an he diu that means Christian by faith hi chu point khat hin a point ni na pa hi nu mai la ko man di san na restaurant ho hotel ho I lut phale ke ma jong ka experience in athil older ho hi ne khat dal ha ve taw chu ipisi an na dal ho hom ka til changkang na he ti na ani ngim set ho chipa chinu pi alawai da lom and chau ho example la cho cake ne khat bang cho a slice ne khat dala a changkang mo a dal ha e kitin changkang ki ti hi ipi ham ke gel dan in hi chi restaurant na ne khat left over i koi za chu ki changkang a hi poina elo le branded von i ki von za jong ki changkang a hi poi thinglanga ka hum pin ja ang chu lawai ka hidi pon phaitula ka pin ja ajong chu changkang ka hidi pon na mi him khat chu I hindan elo le mi pi ko ma itu seidan hin I changkang lo apochin hiji chun tua food wastage pa chu kan seinum kinin hiji restaurant food leftover ko is a changkang diwang hi ke wang chu ka pammo mo pon aji chu millions and millions of people ai het lawa hi ni an ni ding thelawa hitan en chilaya ul salunga I holdo sa asum ipi a chu ki cho chu ipi bola en leftover ki koi di hamna indirectly I hinna dinga ini bu chu ki zalo hin tu tele indirectly a chu I hinna hi ki zalo he ting ka seinumin chule biblical adinga iga sele pakai je so mi sanga awa chun leftover ho chu asei juite a collect sa na atutile ipakai je suin bon food wastage bol hi wintia example la inipi sau chu ipi bolai hon changkang na he ta restaurant at leftover I koi diu hamna hiji chun become commerce as hin we are focusing on like cost efficiency cost effectiveness abanle wastage reduction a hiji chun tu nya panin koi ta bang kanam pi a hi in nunga khanglai gol hangte hin chipa khu elo chinu khun thil adal he a changkang he tipotin food wastage ki bol chu changkang na in anala tapotin athum chan na cho hile ihon he jing sau ke hi me hlela azong hung sailin ka hi novedia kai khat jin
ครั้งท้าเฮเอ็มเตล่าหินิวันนุไม่ตีปัสสาวะที่นิสัลงะอีกพิววินะตัลลับใครนี่เอโลเลพี่ฮะอามินจงอาจัดกันอันเซจิวินเกันก็เฮเราจงอาตามินฮิจีโหินน้ำปีอาดิงา future generation อาดิงาฮิน้ำปีลำไก่ฮิวินอาหินละตัวฮิวันนั่นเลยน้ำปีลำไก่ตาสังอินน้ำปีจนี่หิอินบุยปีดิวน้ำปีจนี่หิอินทัสิมพัดดิวดานินเอามินจีฮิกับปุ่นนั่นเฮจิงฮิจิจน point number 1นะ Christian by birth ฮิสังอิน Christian by faith ฮิวตินอันนี้จะน่าจู restaurant อาบุเลนี่ leftover ก็อีกจังกังนะฮิปุ่น instead let's try to save it อาทุ่มนั่นช่วยเลยนิสาลังฮิไอเทจันกิปิโปเตนอดีจุดตุหินน้ำปีซิมโดดิฮิตปูวินน้ำปีจนี่หิบุยปีโดดิวดานินเอาไตที่ฮิก็ใส่นมเก็บเอามินหอยเลยจริงๆนะที่ใช้ว่าจู very effective positive จุดเลยมีพี่หัวจุสิลุงสุงหาจังนัดตรงหงหิตาเห็นอีติวินตินไอเลยอีกหัวนอนจังสนุกเลยจริงๆอาจารย์นั่นลำจงหงหิตานตุนีย Impact TV Kuki Channel Studio น้องงาฮิจานะ life story หัว share นะบอลละมีพี่ตั้มตา inspiring หงหิดีองตาสนุมินนะจีสุนเอสปิติเดฮะ token of love and appreciation ที่ตาวเต้นะ Impact TV ยองนั่งอินคนนุ่งเต็งเลยทุกปีตาหน้องเฮีย officer เลยนะเราพังขันหงเต็งเลยฮิจีนั่นหมูเต็งเลย Impact TV นะหินเกลตัวจริงนะดิ่งas a token of love and appreciation ที่ปูเจคงไซ and family chief of ทรงปีจังวังโคโมเรมณิปุระมหอนที่ sponsor ไอ้บอลปีโอเห็นสิ Impact TV Kuki Channel team ทัดแห่งที่ในสารปีดิว as a memory ที่ตาวเต้ of love and appreciation ที่การหินปีเห็นเต้นที่ป้าอมเหล่จริงอินหิเล่ตัวอินอาใจนะอิน Impact TV จุงสังนักเกลดันจำใจเห็นเสียมาสเปนินจีจีจงเห็นกับกิปากินินจุเล Impact TV เตหินกันเนียวปนากันdream point ทุ่มอินจว่าก็เสียดโอฮิจี platform ในพิวว่าพาร์ทในพิวจินสังมาสเปนินกับกิปากินินจุเล Impact TV ฮิติอาหงหัวจงเฮนายจะอินก็เห็นอะไรอินเกนจงอะไรกับกิปาพิมามันจีจุตุลาฮิมีเดียฮิ the strongest weapon ฮิตาอินฮิจีจนมีปินจง Impact TV ฮิอีกิทูปีเทจันวินกิทูพิวตินเตกะนับังอินซุมเลปายา sponsor เทกะเฮปอยเอโลเลไอเดียฮิติหินบอลูเลหันเอาไว้จะเดมเอโลเล anchor หัวจิงจงจุฮิติหินเลยจนเอาไว้เดม dressing style เอโลฮิติ suggestion ฮิฮิเทจันนิม positive ฟ้านะ positive ที่จอมมันจังบอลคิมบอลคิมนะป้าจุอีที่ก็สุดีเดมที่ป้าใส่สิสังอาจนะก็สุดีเดมที่ลังcomment หัวจังปีเทจันวินพิวตินบันเลตาวนะกิทูปีเทหัวจังกิทูพิวฮิตินImpact TV ปะทินินพัทยบุหันลังมาจ้าจิงตาหันกิไปกิปามเหจริงอินจุนียานุงะหอยนิลิงเฮากิบบีคอมthird position under MUหินละอามาโตกิเฮาลิมนะจุฮิสันจุนอันใจตาวฮิตินอามาจงปะเทนินพัทยบุอินทินที่สร้าง achievement เลียนหินในทินคนนุ่งจงเลยสร้างหอยโจเลพะโจ story เลียนอันนี้เต็งเลยที่สร้างหอยโจเลพะโจอากิมูโตไทยในจงปะเทนินหินคนปีตาวหินที่สุวิสกับหินบอลหินตินตุนียาดิ่งอิน Impact TV Kuki Channel จะเป็นไทย Talkshow ฮิสันหินอากิใจไตมุนตินาเวโฮจกซีอินฮิจิตุนี episode ฮีพัดส่งปีนหัวคอมเมนต์และฟีดแบ็ก Impact TV Kuki Channel official website อันหินปีไทยเอาให้ตุนียาดิ่งอินฮิจันหินอากิใจไตมุนตินาเวโจซีนบวนชาวินมังพา